gihe isi yose yari yiteze ko hagiye kugaruka amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati, intambara ihanganishije Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'inshuti yabo y'akadasohoka Israel, ko yaba igiye kugera ku musozo, hakaba nk'ibikomoka kuri peteroli byakongera gusubira ku biciro byari bisanzwe nyuma y'uko intambara yatangiye, hagafungwa umuhora wa Elmoza ucamo 20% w'ibikomoka kuri peteroli bitunganwa ku isi hose. Umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani wongeye gutotomba, ni nyuma y'uko bari bahanye agahenge, ariko leta ya Irani ikaza kuba yahita ihakana ibijyanye n'aka gahenge, ikavuga ko n'ubundi itazigera ifungura umuhora wa Elmoza. Ni nyuma y'amasaha make gusa yawufunguyeho, nyuma y'uko ifunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahita nazo noneho zifatira Irani ndetse nabo bakorana batwara ibyo bikomoka kuri peteroli bike biba byabashije kunyura mu muhora wa Elmoza, nabo bakabafatira ibihano, kuko ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ubwato bw'intambara cyangwa se nibwo buri gutwara ibikomoka kuri peteroli byo mu muhora wa Elmoza, bafata ubwato 23. Kuri iyi nshuro rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu muyobozi wayo Donald Trump ahigiye kwivuna Irani nitemera ibiganiro, nayo ihita imusubiza ko idashobora kwemera igitutu. Iyi ni The Quick Times News and Bengoziyana, ngiye kukuramburira noneho nkuvire imuzi n'imuzingo ibi byo Trump ari kuvuga yuko agiye noneho gukaza intambara kuri Irani ndetse no ku ruhande rwa Irani uruhande bariho. Nizere ko amaze gukanda subscribe kandi uri gusharinga ibiganiro kugira ngo n'abandi bakomeze kubona amakuru meza kandi bayabonere ku gihe. Reka tuyarambure. Umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Irani izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo niba itemera kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabivuze mu kiganiro n'umunyamakuru John Frederick ko intambara iri hafi kurangira, ariko ko Irani nititwara neza izahura n'akaga. Amagambo yavuze ko niba batemera ibiganiro bari bwaze kubona ibibazo bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Trump kandi yavuze ko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance n'intumwa ye mu biganiro by'amahoro Steve Witkoff hamwe n'umukwe we Jared Kushner bazajya muri Pakistan mu bindi biganiro mu gihe cy'agahenge kemejwe hagati y'impande zombi, kigomba kurangira muri iki cyumweru. Ako gahenge n'ak'ibyumweru bibiri bari bahanye, ntabwo bizi neza na muntu ubizi niba igihe Trump ateganya kohereza intumwa ze Islamabad, ubwo ni muri Pakistan, mu gihe Donald Trump yakajije igitutu kuri Iran. Umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran Muhammad Baghal Ghalibaf yatangaje ko igihugu cye kidashobora kwemera gushyirwaho igitutu ngo kijye mu biganiro. Ntabwo avuga ko batemera ibiganiro ku gitutu, kandi mu byumweru bibiri bishize ko bategura kugaragaza ibindi bintu bishya ku rugamba. Ghalibaf bundi n'umwe mu bayobozi ba Iran bahuye na JD Vance n'izindi ntumwa za Trump muri Pakistan Islamabad mu biganiro bitagize icyo bitanga. Hano ikigomba guhita kibazwaho, hari hamaze kugaragara icyizere yuko ibikomoka kuri peteroli bishobora kuba byagabanyuka, kuko nibyo bihangayikishije isi, by'umwihariko mu bihugu bya hano muri Afurika, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Afurika, ubwo ndavuga mu bihugu nk'u Rwanda, za Uganda, za Kenya. Ubona ko ibikomoka kuri peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli biri kugenda bizamuka igiciro cyabyo, kuko hari amasaha make byabashije kuba byagabanyuka ubwo akagahenge katangiraga, ariko nyuma y'amasaha make leta y'Tehran iyobowe na Ali Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga ndetse na Perezida Pezeshkian, kuko hari icyo Iran bagira umuyobozi w'ikirenga ndetse bakajyana perezida, ariko uyoboye neza ni umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Khamenei n'undi ni umuhungu wa Ali Khamenei, n'ubundi umuryango wa Khamenei niwo uyoboye iki gihugu. Icyo kwibaza ko Donald Trump ku ruhande rwe atemera kumanika amaboko, ndetse n'abi Tehran bakaba badashaka kumanika amaboko. Ni iki kiza gukurikiraho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran? Ese nibyaza gutuma noneho Israel ibona uburyo ijya gutera noneho Liban mu buryo bweruye, noneho ntawe uri kwibuza? Kuko ibi biganiro by'agahenge
Amerika ndetse na Iran byari byatumye abo muri Israel barekera gutera abo muri Lebanon, kuko mu masezerano y'agahenge Iran yari yababwiye ko mu gihe Israel yakongera gutera Liban nabo n'ubundi batari bwemere inzira y'ibiganiro. Ivyo nivyo byari byatangajwe n'ubundi na leta y'Tehran muri biganiro biri kubera Islamabad muri Pakistan. Nanone hari ikindi kibazo nabwo gihari kuri uyu muhuza twabonye ko ari inshuti ya kadasohoka ya Qatar. Qatar ni inshuti ya kadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kwibaza ni kimwe ahangaha, ese iyo Pakistan inshuti ya Qatar inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko nari maze kubikubwira, nibishobora kubangamira ibi biganiro by'Islamabad hano muri Pakistan? Ese Iran ishobora guhita ivuga ko ari nk'agatego ishobora kuba yaratezwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ibiganiro bijye kubera hariya? Uko muri ibibazo umuhuza ni Pakistan, ese ubundi wakibaza ko tubona ibihugu bikomeye byigaramye ibijyanye n'intambara, ubwo turavuga Korea kwa Kim Jong Un, tukavuga leta y'i Beijing cyangwa se mu Bushinwa, tukavuga kwa Putin ho n'ubundi ntibavuga, Abongereza, Abafaransa bo babwiye Perezida Donald Trump ko nta nkunga bamuha, Espagne yaramwihakanye. Icyo kwibaza gikomeye ni uburyo ibi bihugu noneho bikomeye bisa nk'ibyibereye ku ruhande, kandi ari byo byakagombye kuba biri gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu kibazo kijyanye n'ubuhuza. Ubona ko bose banze gufata uruhande, ukabona ko nanone impamvu batari gufata uruhande, nidufata uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho Iran leta idukupira na gato ku bikomoka kuri peteroli twabonaga, nidufata uruhande rwa Iran ntago turi bwaze gukira umugwiza atunga Donald Trump, ko Donald Trump yavuze ko agomba gufatira ibihano NATO nitamufasha. Ubwo nabyo turategereza turebe nimba ari ukuvuga uko hari abasesenguzi bamwe numvishe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ikisigaranya ari ukuvuga gusa, cyase Donald Trump ngo igikangisho cye ni ukuvuga gusa. Ibyo byose tugomba kubitegereza tukareba, gusa Iran ntiri gukozwa ibijyanye n'ibiganiro. Ubwo muri iyi minsi y'agahenge ho noneho Iran yavuze ko rwose bidakunda ibyo kuyikanga. Nabwo mu nkuru nkaguha nimugoroba twabagejejeho inkuru yuko abanyekongomani bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo. Wayibonye hano kuri The Quick Times News. Ese ubundi niki cyabiteye neza? Nabwo ndaje iyo nkuru ndayikuramburira. The Quick Times News tuba tugwa amakuru ajya agezweho murasirazuba bwo hagati, naho iminsi y'agahenge iraza kurangira. Iminsi nababwiraga ese bimeze bite? We kora subscribe ubundi tuze kubana no mu kanya gato.